Sred atletske ružne staze gdje sportaši biju boj, jednog dana iznenada pojavi se ptica noj. Hej, 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 kakva je to ptica što ne leti? Trči, trči, a nema startni broj. To je pustinska ptica trčalica. To je noj, to je noj. Svi ga znaju, to je noj. Vitak tanak, al nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao. Hej, 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 kakva je to ptica što ne leti? Trči, trči, a nema startni broj. To je pustinska ptica trčalica. To je noj, to je noj. Svi ga znaju, to je noj. Još da kažem razlog toj brzini, tom talentu u divljini, noj kondiciju održava, bježeći od strašnog lava. Hej, 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 Kakva je to ptica što ne leti? Trči, trči, a nema startni broj. To je pustinska ptica trčalica. To je noj, to je noj. to pred lavom bježi noj. To pred lavom bježi noj.